Lepo pozdravljeni v vlogo številka 33. Pri tem poglavju upravljanje map in datotek si bomo najprej malo pogledali, kako je sploh računalnik sestavljen, kaj so to diski, vsi ti, kaj so podatkovni nosilci, razlike med njimi, potem kako ko odpremo pri računalniku mapo, kako so razdeljene drevesne strukture, postavitev knjižic, kako se kreira nov datotek, kako se preimenuje, pregled na vrhu pri zavihkih, kako se spreminja poglede, ko se mapo naredi nevidno, torej te osnovne stvari. Kot sem že povedal, premikanje, kopiranje, preimenovanje, izdelava novih map, potem izrezi, prilepi v drugo mapo, kako se shranjuje, kako se premika, kopira, dodaja pripombe, kako se šteje datoteke. Skratka, neke osnove, da dobimo uvod, o tem, da bo potem lažje